ni menene maitiu kama kenu kamusi ukeza ithi ani mwathi isia family maybe yiende yata wiki yonthe ili ata anu ga ukeza ithi ya pe mundu thukuma ku town lakini kibeti yake kikala ku embara maji kala abandu bamwe maybe ne ku yemusie ku yoshagu ukethia muse ilobi emaza ku ebala bandu bonde lakini ukeza ithi ya kibeti yake kikala ku yemusie no indu tisa ithi ya pedha na maundu meke bothukanyo pe atumia mokie makwamia ku town na anu kethia mutumia osu ajaliona yabika Friday yona yabika atakwatene mundu osu enengo shughuli yake kawaida o sia mana ou ukeza ithi ya wendenda umanai pe kibeti watie musie besia na watie musie wenda shungulika kwikata na kuthea ba musi ICA yandu makwa chuma ke imando makwa muimu imando makwa mailie na mailie maende si chau yibethana ni wamuthienda kuisia bwana Kizito timanei yo andu ala metha mayika kinduki na metha mayika yikoyi yo undu uni mwailu kwa maisha ni ende mamutwano kana maisha ni ma family yani ukethia musee okio kwa mia ku town na kibeti atie kuye bara kibala gukijoka joki manasi ana ikaya chau siana ikeki ya chau siana ikathi skulu ata yo musee okuwe aende na uponda ra especially muthanani wa umundi ye Friday sawa sawa yes ende mundu kwitwa Muthonzwe yes pe aini mengi ona kuma tene wewa maina withia emakwetwa tabyandu menuke ndumele kuthiko sovia siana unumele uthi sovia mesie yes ana withia tikindu kinambe ya hoyu alright nundu pe wathi nguye witawa ameku ilobi tukite kumwisia yes withia pe na mundu mingi muno byu ala mekika kana mekika kuma tene no withia be and mundu oma musi we usioka yes mizi mabinda mengi be mwana ngina neni na kiambia kila mabinda mengi methe ama gikia ni mundu makonetie woi ya ukethe mundu no endie wakita watuma na itha mpesa ni kana okindu simuni oila jeso kwatikana kana we watume aya ngukethe mundu wende bwa na patosu akwenuka imwana ongezo mbia nyewe omanya kongenuka nendete retire nyengenuka nendete retire ezibe mabata amwe matatuma wata mpesa ningena no oka no okitaboka ina jinu kuona hii tebinda ni skulu nembingwe besi ana siuma abu ikazi skulu na pe tuongio to nini yoza nesu amba utia na wayuka yo ila isinu ndo wakwenda wenda ithi pe family bayanga by the way besi ana sio ba grade whatever na be kangio kanini maybe kaende ona kuonga yumundu sinu kwamba kuongomia siana skulu akwenda na siana okekula kwe musei lobi Nweze mabinda mengi elatone na yolo amondo na mwithukisia no tukujabina na ke ondo na sia ela mabinda mengi tuone na yolo amondo makonetie mesie weiwa siana osobe ku mesie na sino sia muthembozu wethe mabinda mengi neto sisia umundu umemono ta mutongo wa musi na head of family alright lakini ukethia kindu chambe ila tunena yolo abondo ama osobe kuisiana yo siana ino siana sionthe siele kwewa si around ukethia kama nigezekene the na kenenya anze ngala kwa mwe anengana wane mutumio mwambe yati pe mutumio mwe utonekane siana nundu oka siana ikomie na gathi siana sikidara ikomete yani ukethia siana si at school akomete na yu mutumia usu ambia muthenya umwe kana ibinda ikunokete CBC CBE ngege no kioyu siana sie mundu asole nyana akisola chao aithe kana kosa kalamu na kalika sole nyanesa ende kasola kwoko naende ela mwalimu na keti akakulia wasola kwoko ni azimisi onangi baba nikiitisha pesa naona mkono naonanga hiyo ndio inanipatianga nini pesa wewe wasianizu ne kwoko pesa sietu akita usumula bala wiite akanengela siana ba bo either utotoni kana ubukita ndani kana fulani alright na siana ikekata ikati school wewe
sianino ni kwenda kwewa sina musie wa mundume si wa mundu mukaka na musie asimo ndeme complete alright na ila mundu othi akwa milo anela athi akwa mia mwambasa anoko kwa mia kuma saku yes withi andu enuka withi abesi ndu na ati wa mundu ala monde wika alright mabika abandu makambia kwikata kusesa yeah withi ani mambia kuthingitha na yu kwesa kwambia matungi yaenge umaile kwithi ya maili nuro no kwebinda ya samu noko kila ugwete kwase it is very true kana uwobyo yes wa ama undu mele kwithi ya maili lakini be maundu mana maundu asuku atwe weta yes mutonda kwithi kila musika na kila mundu onde utiite family yake kuya musi yeah posi ndu na wele kwithi ona thano ka weekend yes kila weekend nemba no kamwe thano kamwe na mmesa ko salivu andu manenga walosa namwe komenuka mundu wasalivu kona arloitol obata oniaka kuna laundi libu igeso akene ngo shukuli nengwate ne bathei kuthuku uchumi ni muthuku ona kwa thukani wisi pe maundu amwe ma family twaile kwikia kipaumbele nundu kuthabaya musini wesi utiite mundu no tiite mundu baye pe mundu la kwenda pe kindu kita wa actually parental care au kazaithia kana nike kwenda kuona thake na no muthena ni wayo ni na kwiye 100% make sure kana ka kaize kuona inya kana ni wika wipa abuse na yu kana ka kwika laka ke kala mwe yu ka nongi katone thake yo kweza kwathia ona bawe zaithia besi ndu ikabula na mbinge muno ugezaithia ciana no isianiwe lakini isianiwe anwezi nijoke wenda ukethia itakala kindu na weta yo kethia be metuo imwe musi wa mundu ume twana kumiona nuka akaisi akethia mwana ya na cha no ambe yo binduka yes na kama nendo ukurekebisha kiu lakini lawe zaidi yao wekala ilobi kana ko mataoni ndo enuka na ile mundu kwangela kanyo kuma ilobi makama sako ni sisi maana ile kana maana ratu exactly na wenda enuka akene masako ndo enuka ndo sisi ana siaki sika hata akakita kwasie kwando mebisa ya kamami yes kwando nini ya kana unemuone ya kana unemuone akatumewa yue yani no na kwetoma isa ya kusiana siona na ndia yewe muingo oba Kenya ando no kwenuka no tiza ile ya kwanza na indi kwethi no ba matungulu na ba mazako lakini ndo kwata mwana wa kwenuka yusi ndo nesu na indi lasi ende na kwetha na indi yananga family na indi ukethia mundu na uyu no kwenda kibeti kibaye kikakula wena ndo alangi ndi musena unoga ayeno kwatene yukatindi yakwaza muse wakuno kwatene for how long na yoti kwenda umana muthana ndi wa umundi ithitando actually tumbi tukiyandu na taile kwika maundu mando na wema na masilai ma mundu longi no tala maku nigenda zethia na indi mundu ndakese kwambia kwitha ni laita wa devil mind ambi oswania sindu ingi itatethia be imbo mind yuka by the way nondo na hivyo mind yuka wa create laita wa lupo kamwana nukwikalia mundu myili 3 4 5 ute ubika bala uwe nwezi yu oneka kiucha kubika yu presence yaku presence ni uwe kwethia wibo andini wa mathayo ma ciana ciaku mbe wa mathayo wa andu maku na simaku okwithio okuka ndene mokona makamana undu wende imata banene muno kutela umakoni ya simu kana ila umanene na message kana ila maybe ile kwikala ibinda yana ata ibika musi winakala na indi uthukuma mataoni ne kibetikie musi wa ile kwitha aithi musi ndi nikenda isethi na indi maisha mothene mambalanzi wa mwigeze kwambia nduthi cia kwazia kukaga bwa nata kane ka kwa gwito anwese ninoni muthanyongi TV ni betwikana mwana omo wa ete miaka 20 na kindu nunesie kwenuka haya nugwethe asiana ne ciana ne biena cia twawa sipo na ethia oingi utaitia cioko ezi ni kawaida withia andu maisi wekula waendie akwate kanundwe ni wetiwe ethaiwe no communication na mundu emanthililo la wibaya musi ezi ni wa miaka rono bikogethia no windeni wa
wendeni wa endo kwete kwasi we wa muika munini withia ndui uyani ikiro bidi wakita ona guku kata ya museno ona itambeza nukolle kwete ona guka likibalwa nukambe kata kumanda ilo bia ayamui waingi mathina make musi ingi kwethia mundu no alungwa withia yube na mathina mengi muno na kweya ciana wi musi yomwe withia abe na challenge kinene muno. Biblia tu ya mwana mukamwini waka numba yake na ende ula mutumanu ameomboa na moko make yujabi gabu mwana mukamwini wa maundu kwake numba yake ningi nokwe ciana nizi ura mukazaji anokwe kala na mwana omwe ayenda bageli aye niwezi no yube pebi ndebi kai yes ukethia ni tuoka yu twekala ndi twamana anacho we wakile binda onde ila muona kwa ale kwithia bena unenanya katikati wa andu alele mamwite kwikala nyemwe na yete ciana mabinda mengi we wa isiana ni sikome amono ndio ona ila kwesa kuosa mea yake mea ila sheria yu sia mea ya ciana na mundu wa muthembo withia party ila nene ifevo mwana inywe thia muyaziwe kala ilobi we kala getese lakini siana bandu balasikiwa siba sobeku ndio na ingi ba ikala okethia yu nundu nitwalile kuoza mwana wa kusubia siana treat asie mezi kato we ithe na we nyamwezi kato nega na munengo ela itawa mandate ya siana sienu nundu akwithia uka mundu ukethia umwe athi Mombasa ukathi lobi nundu akwithia maybe wendi lobi tithe asiana yu no wendie na maybe atwana kwi lobi kana no wendie na ali kama ondo nyange ma amanda mawe ma kana kwatika ni challenges anundu be yamu mengi matendete kuoneka me failure mundu usu ya mwakwikata ukita kukwa mailobi ndakwenda yema nika maisha make ndimende ndakwenda kibetike kwatika ni stress ndenda simake mekwatika ni stress kana siana zikwatika ni stress akamwa kanijele kakala ini kakasimu nyingi kala maisha langu ikala ila ngezo kwata adhambu kana ngazo kwata mukila ngwenda ngokela nangaba nene nguka so pe mundu mingi muno masia wende ni wa situation isia muthembo ila mamu amundu kwikata mundu kuthi kwikala ekwiya ilobi kana kala mataoni na ndaki winuka sawa nainde katoze simu cia utalani kendethe nainde mwethu kisi onake nainde tamu konya nthini wanena ni tuwe mthenani wa monde we ta mundu actually aneweze maisha make mundu aneweze maisha ma mitwano indi mundu la wilobi mukeka la kwengale ko ni cia misini we ailo kuwe bindani yana ta aibika musi aile kuwe bindani yana ta ayenuka ousi ndo sio kosu nigenda wisethia nainde ni washiri nthini wa maisha ni make ma family sawa noti muonza kenda noti muonza na nyanya 355 ende thandatu inya emwe zio namba itoyo kuna simu ki 0783 ende 556411 namba yotumani wakupe ni 23915 alikana ndo tabia woni wako niweba nitogela chelete kwikwa akwikithia kana siana situ misi itu nielwa ungamete na muno bokwa isiana withia isiana ino sikwambia kwikala ina muthemba wa stress yemakia ndo akwithia sikuona ithe sikuona inya ndo imatuko ni kila oyu andu ni malikile ndukuma withia akwa kama ndukuma au ndukuma withia yuwe kibeti akwatie wea na kuonga lekosia mulolongo ni waendie atia maybe musena siana kwa musi no mama ndenuka kwanza lakini kwa wakati rahisi muno lakini kwa home mabinda mengine tuko thanga akulwa ekati woni wa mwene nthi right noti pole sana thank you sawa simu ya umela tuningilia nende woni wa kwisandeni wanambani twa noti muonza nyanya 355 right than that inya emwe hello mutongoi yes DJ yes iwote mwazio yes yo iwone ndio David Muzara kumayumbone katangi sawa karibu sana kino wakati konena nyozi enda kwazio mundu lo minami na adino kamuti nyeye tatu hai ni hali ndio kanu kama mambo bane weno isokete lakini yeza kuwa mundu alino myake li omwaka ande nuka ndakari ndiye mujaje avanyo nangi wajide ni ali nyugende anjito kwaje n'umebita ni zombo yana ibo umu aume mutujije to ndebinela ile kote kwekala monotone
yule nijukira na uomo no ndio na ndio mwambie kwa gundu kwaka wili akweti kwaka kundukunge yes na kaneo mi mongi momi acha muno iguo ni wakwa na mundu amine miji tatu okay naizenda jondo kwa uzidiwa ni amu muzila kumakatangi umone thank you sawa naende mu musila naende anenga na duration ya miezi 3 nikenda sethe naende mundu ni wasi wakasemba musia kunikila naende family yende yeta miezi 3 kwa wani onaje mingi muno ngito woni wake sino wani wake itegemea na weya itegemea na weya yuwe kanuka kila mwi agumebi uko nawe ya mjengo unamwe menuka kila weekend by the way sino waambie kwamba komba nyeneza imbesa ugethia wina fair kwenuka amapata mamu simethela all right thank you sawa naende osu atutabia atu ya atilili mundu abika athi 3 months oh yes hello Mutongo FM Nako yabwe mvikisido ati ndata. Nesa nyena mukie nesa Margaret wa kumangalikosia yemwa uka. Inzu nika Mutongo yumwene woni wakwe kakuradio kesizo. Ona mye yesi tatu mwana osu aweta. Shwa ni mingi kile nguradio ngumye kuna boyini. Moyo munu uto ajino ndo ilobi kile kamnya kalingi zitu kile kile kinachana ndo siki mundu vema pata mumatenda mundu kuti weweka ila wati mi tatu adikuikala kuya swani akeve tinope mapata kive tikienda akiani zei hivi banga kikata niwe zini kuikala mizi tatu wako kakeve achapa imiwe nungi kana we mwene wanandikala mi tatu wedo ena ngwangu yangi uyete bunumba mijoki tumiona asa ingi yangi makwa miye soko naibonda rani kita mundu wati ye mukana zikwata na ngwangu yangi nile mutamba cha maune soka sakita niwolo ni muji Azanda. Okay Margaret, asante sana. Manguli azia pe maundu matete la myei pe maundu mathimo no mailite kushungurikirwa kila wiki na uzite Margaret ninge ndate mundu mukana inde ndaweta na nike ndaisethia na inde aumene ni mwamana inde kila chale kutha kishungulikiwa asibe mathina mashungulikiwa kila mwezi nzi yupe na nzi nyona ni CIT andu haima mo no makebanga lakini oyo minda yetu eyu yes na tuena siana igweto soma system ingi mpya ya kisomo CBE la CBE bena sindu bingi muno byo ilaende withia no lazima ukethia we tamusinu wetho eba kubena mwana wa kuwa mama sindio wa akathe we omwaki ni nyanethe ayo wethe na agioka itina iskulu sia bingwa yuithia be sindu bingi muno byo batila ya ithe kwisa mutethe ndana ameparticipate all right thank you sawa hello Mutongo hello Mutongo Mutongo FM alright thank you nainde simu yesu nainde ni alika chini ya maji nainde twende na umini ndeni wa kwanza simu sienu masama mundu wa sama teka miongo 5 ndeni wa Mutongo FM ngwatanio ya mukamba nainde tendeni wa mitambo ni ya radio na TV live ende bala twende na undena ni sendeni wa madhina meko na sendeni wa familini no wone kindu teke ini lakini kiweza kukosti etinani ukaingino kindu ukaingino ukeza thia yiti lebinda ya tata maitwa la mathuku ma musino ilobika na Mombasa moka December to December binda ine abindukie wona kethia na indi usema jenzi yame utwa na yuyu mundusu onata kuonete masaa pena kesi mwatanisia kwa Jesse bikasa inendo kuona kana ndo onetha ndo kuona umwandikie message ona ti message nienda live call ni mamewe wemendo ya background none na wendiokisia weba na wenao azimo maisha lama manjenzi mego nowadays tile binani hata nawe zaidi ya kibeti ni chumei ajali kekona muze December to December ndo ni yesu leo blaga gwa bogo ya musi ela gwa gena mondo mengi gwa bogo kwa mabuka vikadhamba goya siana makayama kakoma yes sawa nainde masama iturasu nainde matilika masama mundu sawa umuteka miongo 5 right na muonza twimi nikulia kizito twenda umanengelelie update ingile ende ya mbesa nikenda isethia nainde kumba kunita kwata vilingi wa mauvo kwanzia ya ukuve yes naende kila twende na kutaya mwithugiseni ati ayo mundi maundu makuno makalioka maundu makuno makaseova kondo wa kwikithia kana ni wa ikia mubango na walanyoni musiobyo wa kwikwatia mbesa tambesa muthanyani wa mundi binya star 232
*15# ende wesa kwa wekuna na amina kukona wesa kwa box imwe wanawena fuliza no ukakwata mbesa kiokoni cha umundi kibana nweki ya pini ya mpesa nikanawe then walikandeni wa draw kwena slingi $250,000 isine 250,000 ile ndi kwida siesi ndani wa muthenyane wa umundi ende ando ni kuona emambe yekwebanga kwitene kwikida kana kila kindu chonde chedwa kimu bangoni. Thank you so na indi nguli not eta vilingi wa mauvo ni yumetoke nage mundu kwitwa Ivona Dominic no tonelele bana indi mutherani wa umundi ekite ndera na indi kuonwa kuona ni amount ne masio ngaliko yengi tu thatu kutwa moko ni mamu ndo kwetwa Betty Salsha kana withe nwende ya na wathukanisia wa kilungu cha amuka ngaliko yengi aina ngaliko no twekwati yani andini wesaya katatu ya kana ya kilungu kicha Salucha na Mutongo Unito MC DJ Muthonzeka laka sunika yellow thank you naende baba ingwa kindu ketule Unito Jeremia Mutwa wenda bite kizito mwene power ni oyumi tukini twalokite thank you utani wango inu ni Mutongo TV.